congratulations, big Bula Bus Mór, Ní Chearúil, and Oireachtas to Cillian Braonáin! GaelGÁIRÍ Ceann na tíre is cúis mór áthais bród agus mórtais agus sonis domsa bheith an seo anocht. Is an cahar is deachiltóir is deisir dán os cór slua, có cuin, có séh, có fáil túl, có gnéasach, có tiiscinach, có taringtach. No mar a deirfás béarla. Hello! Smisha Cillian ó Braonáin. Ach gléan dína áirithe Cillian Brennan orm. Sin was slave name. Ach agus just bháil marrá a dús báire, bháil me leiscéile bháil mar beag roint fád am a stifanocht as Gaeilge. Mar foréir géir, níl mór an béarla a gom. Dar nói tá a couple of words ago. Mar hampla, is féidir le marrá rudí cosúla thank you, goodbye, and can I go to the toilet please? Agus is málam mo bhéarla úsáid, mar tá seimhre sa bhaint leis. Mar hampla sampla cúpla bliain ó hin bhí méid immert pelle son foreign Corky, agus bhí mé hús bark an croc agus cuilam dúirt mé, great happiness is upon me to accept this cup on behalf of the people of Cork. Agus sampla eladíh mar bí me gúsáid mo chud béarla an tamar fad. Thug mé anam nach a béarla do mo fáistí Daphne agus Rupert. Agus uaireanta a cháirte, ní am gin sin bréige inis, uaireanta don chrac ag an ATM béarla. É sin go léir ráite, nábí búrtha, ní fundamentalist mé. Ní bhí am a gháil thart a rá rudí amadacha cosúla, our day will come. Ní am mar sin. Agus nuair smuoiníam dála mé an chuid is mó dim a chuid béarla scoil. Bhí muinteoir béarla den céad scoil. Inspiráideach mar bhuinteoir béarla. Gotí. Agus mar hampla, is chuidam go má na scéalta a scríomh mar ins na rangan sin. Scéalta cosúla seo. It was a lovely summer's day. The sun was splitting the stones. Splitting the stones as fast as the wind. Suddenly, I slipped on the ice and broke my face. The ambulance came without delay. We all had lemonade and meat sandwiches. And I will never forget that day. Until the day I die. I know. Tá sé fós a gom. Mar bhí muinteoir tharbhar. Bhí sé gcónaí le a béime na rudaí seo proverbs agus turns of phrase. Anavur, several subwintler shin. So Daulamia mar Shanokal Kasula Shaw. If the shoe fits, buy another one. When in Rome, go to the Colosseum, it's lovely. Agus an Ceann na Barlam no, if you're happy and you know it, you really want to show it, you're an American. Jack the ankle shin. Son of sauce agus sauce the hash point. Agus an sin bhí nach na cainte going freisin, agus is sunta soch an difriocht a tá ann idir Gaeilge agus béarla uaireanta, agus an severis agus an ilíocht a bhainean leis an béarla. Chuir agus as Gaeilge deir tú tá ocras orm, you know? Ach as béarla sin
Jesus, I'd eat a scabby baby through the bars of the cot. Severus. Agus. As gaeilge dertu, tá Tomás ro hapig sa far. Ach as bearla sin, Tommy stone mad for speed. As gaeilge dertu fech an galín áling howlan sin. Agus as bearla sin, Jesus, I'd make ribbons your one. Náid hocht a cuaig, seacht a trí cuaig. Sin an fear ever, fan second. Bíomhing bahan scaláire na léhananta sin scáil. Agus nuair a bhí mé scáil freisin, beidir an rud is fearr rinne mé ó thaobh an bhearla de ná cuaig mé go dtí an bearltocht. Léhananta íomhna na hóige an sin. Cuasa trí seachtainna agus rangana bearla gach madan, an sin Braonáin dimmer mé cricket agus garden bowls. Agus nuair smaoiní amer, gach ihe, hí na buachalaí agus na chalíní ag siftóil ag an maypole dance. Bhí sin útach. Agus nuair a bhí mar sa bhéarltocht, bhí mar a canna ó dhubh go dubh ó bhadan go híhe hauráin smachas cuiinlimiad. Ach beidir an ceann a bar ná an ceann seo. Oh, row, you're welcome home. Oh, row, you're welcome home. Now at the coming of summer. You should crack on to fado fresh in this kingdom. Ach fós fóg me ag a maypole dance. So. Ach se an tárán sin cócóchtach, cóláidir, búlan sé tú, corpus anam, téit sé stacha de chrí, go smurna gan ábh. Nis na focail, ní clúgam cad a sprí. Nis na focail. Se, agus rud eile ó léhananta na scoile about an scrúdú béal béarla. Se rinne gachtan an scrúdú béal béarla, nach nearna. Jo mit Sean na Gartini suas con scrúdú béal tapig béarla iana. Búla bas mór na Sean na Gartini le dweud. Sean, Sean. Ordar, mahafar, sus na sin. Testa weis an rís. Okay. Tá sé sin clúdatha goin. Ní bheadh mam sásta, right? Right. Now, flashbacks tá Braonáin mataíon na búr agus nar bhí sin á fechan ar seo. Seo, scrúdú béal béarla, fan go bheice mi bhfuil na skillan a fósaigh Sean. Okay. Raig? Okay. What is your name? Sean is my name. Very good. Oliver. What age are you, Sean? I am 22 and I like football. Very good. Girls. Have you any other hobbies, Sean? I like to go to the cinema with my friends. Or the veil of Sean. Sean, are there any social problems in your area? Underage drinking is a big problem. Therefore, Sean, are you a social problem in your area? Tomamaga. No. Alright, count more attack, right? Conditional tense. What, Sean? Would Sean, you, Sean, do Sean? If you won €1 million tomorrow, I would give some money to charity and I would buy a car for my friends. Well done! Well done! Hard board.
Tá mam hosan sin agus tá gáire. Arbá. Is tócha bhí mé fósar scoil nuair a chuaigh mé go dtí Oireachtas an Bhéarla, Oireachtas an Bhéarla na céadúir. Bhí sé ag Magalúf. An chreic go deo. Bin an bhliain in isgur bhuaig John Peterson an Reedy Cup. Da bhí legan áling aige de Wonderwall lads. Dochreite. Agus bhuail mé le uachtarán an Oireachtas scetamíní orm. Dochreite. Fai bhfáid dó deir daoine go bhfuil Oireachtas an Bhéarla ag dul an olcas le blianta beagán nuas mar bíonn an drom óig a gháil timpeall ag spalpa gaeilge. Fásin tú gearán mí oidir sin. Ach an is fréir Gearailt tá léithint na scoile imime uaim agus ní bhíonn na deisina céanna agam chun mo chud Bhéarla a chleachta, agus mar sin bíonn ar an féchant ar an telefís agus éisteacht leis an radio. Agus dordóid fécham ar TV4. Sean a bhamar tána subtitles go léireann. Agus connig mé scanán úntach ar TV4 le déanaí. Bhacha sibh White 47. Fucking Dochreite lads, right? Faro Connemara. Bhéarla. Dochreite. Agus caithim mé rá, is fearr lomsa na scanáin Bhéarla. Massam go bhfuil siad níos fearr, rointeacha. Mar hampla na scanáin action fein tú animnacha úntacha sa scanáin action as Bhéarla, Ethan Hunt, Jason Bourne, James Bond. Ní bhain tú sin na scanáin as gaige, Martin Pats with him cuddling, like. Níl sé mar agéine, níl sé cocú. Agus nuair a bhíonn sa chóir bí me géisteacht le radio an Bhéarla, is é an stáisiún is fearr, right? Mar seanann siad an seanachceol tradiisiúnta, cosúla smack my bitch up and fuck the police. Agus luigh mé níos lutha má fáistí Daphne agus Rupert, agus caithfidh mé rá déanam gach iireacht seódra cultúr agus teanga an Bhéarla a bhreith lom cúthú aber nó a chuairt dóibh. Agus mar sin bhí mé canna smack my bitch up agus bí mé ag léamh leabhar Bhéarla an tamar fad agus an beidir an troch leabhar is fearr ná The Adventures of Spot the Dog. Bran lads, sin Bran. So, agus mé léamh feim amach gur sex god é Spot. Like, na hanamnacha atá ar na leabhar, tá si simúl. Mar hampla, Bran stays overnight. Bran's box of toys. Bran on the farm, looking after 2 chicks at the same time. Simul. Agus, dinam sport an Bhéarla freisin, mar hampla bí me gimmert sport an Bhéarla le ma fáistí, lisgat an ceann le mad agus líróid bheag. Sport is fearr down on top. Hockey. Sinné, hockey, sin. Mar nuair smaoin't tú ar na léachra Bhéarla, na hanamnacha. Henry Sheffington Smythe, agus Christy Ringsworth, agus cad éon fearr sin a dimmer le Corcaig John Halpin the Younger, sin é fearr. Agus le déanaí thosaigh mé rangan a rinke Bhéarla, rinke tradiisiúnta. Níl mé go raibh bhach, an sais stiff seo. Seo ceann an tradiisiúnta fan second. Sean, bháinm twerkáidir. No. Táta go bra Sean, táta go bra. Éiri sin dóthan nóim se lads, bháinm críoch nuas a rá. Thank you, goodbye. Can I go to the toilet, please? Good night. Bhí sé sin
Right. Tá sé go thuach cétáil fanachtain san Ostáin. Bert. Ní sé sin ru. Bert, it's in gachtain it's in Bert Shomer sin nocht capam. Big sleepover on a bhór going. Ní raibh mission on ein Ostáin áil in Somers sa Ostáin. So fuair mé an app seo ar my phone. App fáin tú lóistín leis an app seo. Tá sé cosúla Airbnb ach tá sé go thomlán sé ar an asca. A Tinder. So, you know, just do this to go and talk in that show. Tá sé dachar fé ar Tinder in san Oireachtas mar tá ahanana go ar gatainna. Ach tá sé dachar freisin mar sas cilchunnig dom. So, bí tú ar Tinder cilchunnig, sean saon go matchála tú le de choilceathracha. Matcháil mé le choilceathracht an sin cúpla míohin, agus super like sé mé. So, blockál mé agus an isis sin mo first cousin once removed. Nicole Krieger. Okay, well, ní féidir le go léir bheith go húntaach. Arinos, cosúla má fáistí. Arinos, so bud se go réig go chéidir seoir eile. Okay, so chuirgí fíorchain fáilte ribh ón Bill Marcú.